Madamu Ange Ingabire Kagame Ndengiyingoma yagize atya atereka ifoto ku rubuga rwe rwa Twitter, maze iyo foto izamura amarangamutima y'abatari bake mu bamukurikira ku rubuga rwa Twitter, ngo tujye kubirebera hamwe muri iyo nkuru ku buryo ubu urambuye. Mwese muhawe ikaze kuri Top Rwanda, akaba ari umuyoboro w'amakuru yizewe kandi agezweho. Reka nugire mbifurize kugira umunsi mwiza kuri iki cyumweru cyo ku itariki ya 23 ukwezi kwa gatanu 2021. Mukomeze kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Ni foto rero nkuko nawe urimo uragenda ubibona yateretse ku rubuga rwe rwa Twitter ari kumwe n'umugabo we. Umugabo we rero akaba yari yambaye umupira wa Arsenal, ndetse n'umufasha we akaba yari yambaye umupira uriho idarapo ry'u Rwanda wanditseho Rwanda. Ni tweet rero yashyize ahagaragara ku munsi w'ejo agira ati the ball with my heart, let's go patriot. Akaba rero ari umupira wari ugiye kuba ku munsi w'ejo rero muri basket. Arangije ashyira ifoto ari kumwe n'umugabo we, bavuga bati rero turi patriot, nkuko yakomeje kugenda abigaruka. Ifoto rero yakuriye amarangamutima y'abatari bake mu bamukurikira ku rubuga rwa Twitter mu bitekerezo byinshi bagiye batanga nyuma rero yo gushyira iriya foto ahagaragara ku birebana na Madamu Ange Ingabire Kagame Ndengiyingoma. Bamwe rero mu bagiye banyuza ubutumwa ku rubuga rwa Twitter bagendeye ku ifoto yashyizeho, dore ko rero uyu mukino wabaye ku munsi w'ejo hagati y'ekipe ya Patriote ndetse rero n'ikipe yitwa US Monastir. Akaba rero ari umukino wanakurikiwe kandi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, aho Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse na Madamu Jeannette Kagame nabo bakurikiye umukino. Rero Patriot Basketball Club yatsinzwemo na US Monastir yo muri Tunisia amanota 91 kuri 75 mu gusoza iyo mu itsinda A. Akaba rero ari irushanwa rya Basketball Africa League Bare riri kubera rero muri Kigali Arena no mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo rero umukuru w'igihugu cy'u Rwanda uraza kumubona kandi nawe n'umufasha we Jeannette Kagame bicaye rwose ubona baryohewe n'umukino. Ikindi kandi urabona uburyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nawe hari indi foto yagiye ahagaragara ahagaze, ubona rero arimo arakurikirana uyu mukino wabereye rero kuri Kigali Arena ku munsi w'ejo. Tukirebera rero kuri birebana n'ifoto y'umukobwa we, ndetse rero akaba Madamu Ange Ingabire Kagame ku birebana n'ifoto yashyize ku rubuga rwe rwa Twitter. Hari benshi rero bagiye batambutse ibitekerezo byabo bigiye bitandukanye. Uyu nguyu rero akaba yagize ati mu bitekerezo bye yagize ati ese nanjye wazangura itike nanjye nkareba bare 2021 koko. Akaba rero ari uwitwa Pizza Pepe, akaba rero ari we wasabye ko rero yazagurirwa itike. Undi nawe rero akaba yagize ati never give up please, the next door is open for you. Ngo yagize ati rero kabagize ati iri joro rwose muradutengushye ikipe yanyu pe, mwihangane ntimufate dina rwose Patriote wapi. Ikaba ari igitekerezo cy'umwe rero mu batanze igitekerezo. Undi yagize ati murasa neza cyane pe dope. Uyu ngo yagize ati nice family, God be on your side. Akaba rero ari mu rurimi rw'icyongereza agira ati muryango mwiza kandi Imana ibe ku ruhande rwanyu. Ngo yagize ati rero komeza uteze imbere urubyiruko imbere nkuko witwa Francine Havugimana nawe rero yamwandikiye ku rubuga rwa Twitter. Ngo yagize ati rero muri gapapu nariye rero zikambabaza niyi iri musubwo rero naziziki Ange Shu. Ngo akaba yagiye uwitwa rero General Sauri Nzaya, akaba rero nawe ari ubutumwa yashyizeho. Uyu ngo yagize ati couple nemera cyane Ingabire Ange urasa neza mubyeyi. Uyu ngo rero yagize ati couple nemera cyane. Ngo yagize ati such a beautiful brilliant sister. Akaba rero ari ubutumwa bwose ni retweet zagiye zitangwa n'abakunzi ba Ange, Madamu Ange Ingabire Kagame Ndengiyingoma, ndetse kuri iyi foto kizagaragara ari kumwe n'umugabo we. Ngo yagize ati musigaye mureshya kandi yaragusumbaga please. Ngira ngo rero arangije agira ati peace. Uyu ngo yagize ati rero muba mwahatwitse ubu rero mwanguriye nanjye agatike koko nkaza i Kigali nje kureba match muri iyo nyubako. Uyu ngo yagize ati look beautiful, keep flourishing, shining in the grace of God. Akaba rero ari iri tweet nayo yagize icyo avugaho. Uyu ngo yagize ati rero the height is ntakurwa. Uyu nguyu rero akaba yagize ati look nice. Uyu ngo yagize ati nice shot. Uyu ngo yagize ati Arsenal refused with ball. Uyu nguyu rero akaba ari igitekerezo cye nawe yatanze. Uyu nguyu nawe akaba yagize ati beautiful couple yitwa Big Boy. Uyu nguyu nawe yitwa Isma King, akaba yagize ati a very beautiful couple. Rero akaba ari ibitekerezo by'abanyarwanda batandukanye kuri rero tweet ya Ange Ingabire Kagame. Uyu nguyu yagize ati Ange waramutse rata. Uyu nguyu yagize ati shenge murasa neza. Uyu nguyu yagize ati wish you much love and happiness dear Ange Kagame. Uyu nguyu yagize ati nukuri muri beza b'Imana mujye mumenya ko mbakunda nta buryarya. Akaba ari utwa Kibonge cya Musitino
hanyuma undi yagize ati a very nice couple indeed visit Rwanda. Ange Kagame nawe akaba aricyo yamubwiye ngo yagize ati Ange ndagukunda cyane. Uyu nguyu rero nawe akaba yagize ati wow. Hanyuma rero uyu nawe yagize ati mama and papa are looking great. Uyu nguyu yagize ati beautiful couple. Ibyo rero akaba ari retweet z'abantu bagiye bari tweetinga tweet ya Ange Ingabire Kagame. Umuhungu uyu rero akaba yagize ati umuntu abarebeye kure yagira ngo rero muri bagufi. Iyo nguyu rero nawe akaba ari igitekerezo cye yatanze. Ni ibitekerezo ndi kugenda nshishamo amaso z'abantu bagiye bari tweetinga tweet yaje Kabire Kagame. Uyu nguyu rero akaba yagize ati ubu ntimwatashye amasaha yarenze koko. Uyu nguyu rero akaba yagize ati ubwiza buraha kabisa. Uyu nguyu yagize ati the Gunners agendeye ku jezi cyangwa se umupira wari wambawe umugabo wa Ange Ingabire Kagame. Uyu nguyu rero yagize ati umuntu atabazi yagira ngo muravukana. Uyu nguyu yagize ati murakabaho. Uyu nguyu yagize ati ndabemera cyane beautiful abandi bana. Uyu nguyu yagize ati so beautiful. Hanyuma rero undi nawe agira ati nice pic looking great. Hanyuma undi nawe agira ati muri beza. Undi yagize ati wow pic of the day. Uyu nguyu yagize ati my family. Uyu munsi rero byanze abavuga ku ikipe ya Patriote. Uyu nguyu yagize ati wallahi ngira ngo rero izo ni retweet z'abanyarwanda benshi bagiye rero bagaragaza urukundo bagaragaza rero urukundo bafitiye umukobwa wa nyakubahwa perezida wa Repubulika w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, ndetse ikindi kandi bakanagaragaza urukundo bafitiye couple ya Ange Ingabire Kagame Ndengingoma ndetse n'umugabo we Jean Bertrand Ndengingoma. Mwibutse ko rero aba bombi rero barushinze ku itariki ya 6 Nyakanga 2019. Akaba rero Ange Kagame umukobwa rukumbi wa perezida Paul Kagame yasabwe ku itariki ya 28 Ukuboza 2018. Umuhango rero wo gushyingirwa ukaba rero warabaye ku itariki rero ya 6 Nyakanga 2019 ubera muri Kigali Convention Arena Convention Center nkuko rero twagiye tubigarukaho mu biganiro bigiye bitandukanye. Hanyuma rero perezida Kagame nawe wamuritse ku mugaragaro ikirango cya Basketball Africa League mu Ukuboza 2019 rero yanakurikiye kandi imikino y'amajonjora y'iri rushanwa rishya yabaye muri uno mwaka. US Monastir rero yarenze icyiciro cy'amatsinda iyoboye itsinda nyuma yo gutsinda Patriote 91 kuri 75. Ikindi kandi Patriote Basketball Club yari yatangiye neza ikaba yatsinzwe agace ka mbere ku manota 24 kuri 20. Gusa rero ikaba yaje kwihagararaho mu kabiri itsinda ku manota 24 kuri 22. Agace ka gatatu rero katsinze rero akaba katsinzwe na US Monastir ku manota 22 kuri 18 mu gihe akanyuma nako katsinzwe n'Abanyatunisia ku manota 23 kuri 17. Hanyuma rero Well Akaji w'ikipe yo muri Tunisia yatsinze amanota 28 muri uyu mukino mu gihe umukinnyi wa Patriote witwaye neza ariko Ndeti Gasana watsinze amanota 22. Patriote rero Basketball Club ikaba ihagarariye u Rwanda yamaze imikino 10 ya Basketball Africa League idatsindwa kuva mu majonjora abiri yakinwe muri 2019 muri Tanzania ndetse no mu Rwanda. Muri rushanwa kandi nyirizina nuko iyi kipe yari yatsinze imikino ibiri banza yahuyemo na Rivers Hoopers yo muri Nigeria ndetse na Gendarmerie National Basketball Club yo muri Madagascar. Undi mukino rero wabaye muri itsinda rya mbere wa Rangier Rivers Hoopers itsinze GNBC amanota 80 kuri 69. Hanyuma rero kuri wa gatandatu akaba harabaye kandi undi mukino mu itsinda rya gatatu aho Ferroviaire de Maputo yageze mu kimwe cya kane nyuma yo gutsinda Groupement Sportif de Petrolier amanota 86 kuri 76. Basketball Africa League izakomeza kuri iki cyumweru cyo ku itariki ya 23 Gicurasi 2021 isaa 8 z'amanywa hakina Zamalek na US Douane zo mu itsinda rya gatatu. Hanyuma rero guhera saa 11:15 z'umugoroba hazakina ikipe ya FAP ndetse na AS Police izo mu itsinda B, mu gihe AS Sare na Atletico Petrol de Rwanda ziri muri iryo tsinda zizakina saa 3 z'ijoro. Imikino rero y'amatsinda izasozwa kuri uyu wa mbere ku itariki ya 24 Gicurasi haba umukino w'ikiri irarane rero ari kuba kuwa gatatu rero uzahuza Groupement Sportif de Petrolier ndetse na Zamalek guhera saa 1:00 biteganyijwe ko rero imikino kimwe cya kane izaba ku itariki ya 25 ya 26 Gicurasi. Hanyuma kimwe cya kabiri kazakinwa ku itariki ya 28 mu gihe umukino wa nyuma uzaba ku cyumweru ku itariki ya 30 Gicurasi 2021. Ubwo rero reka mbashimire mwese bifuriza kugira umunsi mwiza no kugira icyumweru cyiza. Hanyuma rero gahunda zacu z'amakuru nakagaruka ingayo rero yari amakuru arebana na madamu Ange Ingabire Kagame ndetse n'umugabo we. Mu mafoto rero bagiye bashyira ahagaragara ubwo bakurikiranaga umukino ndetse banitegura gukurikirana umukino wabereye muri Kigali Arena ku munsi w'ejo wahuje Patriote akaba ari ikipe imwe rukumbi ihagarariye u Rwanda ndetse
na ekipe yo muri Tunisia yitwa US Monastir. Akaba ari n'umukino kandi wanakurikiwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Excellence ndetse n'umufasha we. Bose rero akaba ari bamwe bari bakurikiye umukino wabaga ku munsi w'ejo. Umunsi mwiza, icyumweru cyiza, mugire rero impera z'icyumweru nziza muhaye muronka bari mu kazi ndetse n'abandi mwese muri bikorwa bitandukanye. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, nako mbifuriza gukomeza kubana natwe no mu yandi makuru tugenda tugutegurira ku muyoboro w'amakuru yizewe kandi agezweho. Iyi ni Top Rwanda. Mwese reka mbifurize kugira umunsi mwiza kuri mwese ndetse n'ibihe byiza kuri mwese. Mukomeze kugira ibihe byiza.